sa publiko, kagawan katubay ng po.
Bumitaw Jose, Irapa imu sole, Jubili Koron Kul Kusoma Henna Jubili saya napen program sanoi puju buat Yesus tanpa naik masapen win tusan pala program hukiman saat udah nih adve simdo nahin nahin keting tupi saying ahi aile pu pogin mang diken Bible sang simpong na sam som bublala sang ko apat som letum asimding pi jawa kipatna Christian number som bublago ate kakang kipatna tao na iman video pi first lang sakim tuzan para labungi na ngay diyo fatsun mute women society ho itin ani na su baptist yu do PYF hong hindi nga hiye itatsu panpanay ni kiman sa di uhiin ama sa penin Tangwana Bible sang sam som langa sang kuapat som natum asimding piling zawa kain kobe Sang number som bukanga sang ko apat sang som natunjan simude sang ko nangin leksi na polto sin tri na chaplo tingin na satain leksi ka nakathe sae pathin ako sa batun chu tri aningin adim tingin mi hodin nangin ne ding jam na kon pi tingin izi inem iti de nangin hitabang biyahi na gon sa ita nangin tuilam dosi tui tuhin se in na gon sa in sangkong dosi dong tui na dik suotan go tui na dusa din na zap na utingin zaki a dosi pakhe na po e nangaw na tu kum sungin ning deng sungin na ha nakang talay kito na lam kong ding dong sa ha kadol so zing itahi gamjit layong hamim ajing kajengin tinglang dosi dong kipatano min om sudan lodong dosi dong kiang moy han adim sudan kai kon dosi la jang dong adim sue abon sa bin ha kasamubin kipatano min la sabe patien tuje isin do no patien takke ebu bita Kipat na taon na iman video pi first lang sakim umiting ahiin tuin Christian na number som bublago at ikang tinsanan dimutin sa ate Sisu
Betul nakuha ni Kinte. Molo kipen Emmanuel Pagkakitin. Nalungsit na nanay na Hindi ko sasabihin. o kung program niya lang kumite program ng isa kahit ka nangman minimum kaya natin bolong sing learning tanin zona na isipin ang isa ang kakita ng bita di eba ni bol to bolong sing di kanali nga ipabuhin ko taasana ng bawa kita hana kanini kinitibin katil bolong to sing nang mana kaya sa ini di sa di nama isikbin ni ko le pa ni dan kitihin na nga po na buhi pa dunin hazin nga so kusum biya sa hinaman na lunggan na kini ahiwangin pa na iniisin mo dunin hazin mo may pa buntiya na zate jam study lungkan so tiya ni ko dati so na Eba, natua, kung kita ito pangin, pakai, naman, katsuwa, hanay mo, katipa away, ahim na pakai, di, taasan ni pa na ulo, shagawa ni pa na di, takaliti na din zong, tunin na nahatsukuha, hundin ito, dengan kuna, natuka sa ating Amiban si ading patene ko dibin pumunta di kagipat papa kagitay ko ba abi namilumsit na namingay na nagaw kay mo kuy na kasi kabon sa dibin pagka si Kristo namin pumunta di Yung munong ka, ipat na yung bikin bosong ipat ni sa event. Programa pa naman sa loitin, tuahi mute kabungin sa iuhiin. Amahoy sa zozo ulit, tupur mat atong hugula po niyan lang society ako ni Zonget. Kihat sa luwa ko may lepakong kauntihin, itsari nga yung ikot, divin kahin sa iba sa tuin labong mute hawan panon sa Minti.
punung kali kain jen tu kasi yelang sudah yelang tu sih kekinuan sih tu sudah kosong cang tu kapi na tu kekinuan jen nyawa hati tilu kalau nyam si tu avel si tu kasih dulu deh dunia cái số trăm căn một của này cùng kumli là ngày cả cái tin số lượng các kiện này tu cùng số nga hiện là chân cái mà của này trăm tin nga học số cái gì cái hết cả rồi và tin nga cái gì này cái tiền này số mà các mình bia mà mình thung bia mà mình yêu học cũng hay tin nga bắt chúng nó trong gì cái này biar kita mengenai, ini tinggal hopsom kita dalam tay. Sudah hilai hum sungai ni hak ada di tu di sini, ni kita boleh di tu yang di sini. Jadi sini kamu kan kuni sini tinggal sesi hopsom kita dah ni nak yang hak sudah kiri pun kiri. Ni ngai kan ni tinggal sesi hopsom itu tin sobat tinggal hopsom kita jadi juga pun. Tinggal apa hopsom kita pasti sesi juga pun. Jadi cun ni tamta cun tin kes se hopsom ki piai la ka tai pu a hopsom dan tamta ki piai ni ta tin ko adin jong pilo kami tin se ke jing jong pilo kami adin koi ka pa me e chi ka pun te tin na hopsom ni tin ke ki tut ta pi ki ba chu e ko na tin na ti na ki pi na cha hopsom ma tin na ta thei ta ta ji thei ta ya chu ni pio ki ko ni na ka pu Iji kasih na kita kino walat ihat hidup mentin cocok malam le ki kemoi ni ngai dak ti chu pipi masana ngai dak ka tu to chu pai kalau ka echin ulai mai illa ma kita hu kan kunding dang putarwa ile machoila katina ngai som dihin chu mga kulong itihin ini kikot ulang machoila langi da isa wa muti ho so si chuma hubung ite ho so si tana game pa tu kan si he jingla jingka kai kom na ding pa to akin ning kating sanai jingka kai kom 27/11/2022 conduct a board meeting to highlight who Roland Town Mission Board member to presiding to Lungkulang Cluster kipat na lahitin kipat na tauhi pinenga solo mga nyawsi tupi ikan na lahitin so ting na pipitaw so ting tu sa kumang hitihe tu akan putri highlight jingla jingka sanai jingka keman sana di program ini tuin labung dua golongo UIFO kesedingin kumpet
Hello. Hobumite ho, bon sawin dinapa. Bon sawin tunin rain itlaya itu pihi habe ika simpom so ke kita di simpom te ho din pakai sim dia sata ta bodin ikipa tawe sam number sakalle somi lagu sangthum pate tu te simu pate ibu henlang ditilaya ila ala do ten ta ju ikipa tawe ikipa so ke sona ai la pakai pa nakar vega samute amasan ke dingin tio pakai apa ke dingin pakai apa tu na pat so se tio pakai apa pat so se kita amin patin tak kat dunia lah dunia ini pani ko nilopi ini jingka asu ka na ki ham aki pa alo le le ka ki bong ben ai ba ni tin bodin cha ho che le cha la aki pa isu ke ni thau num su ke ki pa om le zengin tu ni ko a vai kai kom na ba pathin thu obung pa sam pa en ip komite ni bola thorun ku di man ham ip hi itabang ko ham ti ho choi te nei se pi ta bin ke pam le zengin tunin ni rain I topic yung kaya sumpo hitin ron good man now mihip hi na ba ito ading ikit ibon hingin patinin ingan si now APU ano le hizip hin hintha dinga late state ko jinna wa iko APU tilein hizip junto ni hain ron good man now chungsan tu jok se kit diwingdin tunira pathing thu lim thei dinga phat ka chani ka gen le ka ki pa le jengin patin damna ap in hichi damna to ki ran chun ta sa kum jong kum som nga kang watan tunin hai pi ho kung in ron ku ni man naw kum som nga thupi se kana ka pan ho he ka gen le pathing ka thang ba in he committee wazu se chunga yang ke pa na kan phong ni hi ai na lang khana ka ge ziting le pathem thu hi se tu se de na ai wangin pathem tu ki se ka ngai ziting le ke za hak sam ho ko mu ziting le se ha sa ka sa ji hi men ki ti le ko na thei ta an se do ken ho atu se ka ngai ko nu ka sa ho ka ke pa ho kasi be thei ju me pon ka pi son be thei ju me pon ka lung tim chu ki pa na ka ne pa hi chi je pon a se ti mon se hen la mi ki lo pok the mi su ha the o se hen le hi chan be za tanu kum ham ti pa ka ge ji le ke ka se din hin ing lal ka ki sa ji le jingin ji chun ha sam dim se kum kum yong le tun ha pathen tu a lu ta ding se din ta na chung cha kan ni yo me e a chung ma ka na sim sa na mi te ne ngai lu ne lu sin na I chan ge za lo pi a kidanga to asa ni tam pa ka tunin hai pi ho hi phathe na go in ta sa in chen do hen dang daw lam tu do da so le phathe ne go in adi a pi le pu te lu le pa te che ma sa hon ni hinga na taw na ho na koma ani nge ho na san te a nenga ki pa na thangwa na mai sa pasin na horon kutia na min ho kumna ha pa ni ko hong che che to ki nan tu nin kum som ma ong ta tu a na sa te ke hon na phat na ho ka sin wa na ngai du na lung se no ka sin wa ka 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 ki ko to te wa ibang ni ko lo pi ni ko pa ni mo sa zen ka ke pa ni min ka thangwa ni tunin han zo am min sang chen na ma ho nin pi ni chan ki min na no pa ke se ni ma cha se tim the ne sa kom ko ni a hin kal ko ri cha na la gau the ko the ta na su e dia sa ngin nei ko na nei tin pi a ne ki za ding a hin na angai ta ho bung ni te zo se na pa chon ti in izen pa the tu za na ma ho nin pi na nang ma se ja ho ko nin ka pa kai ji su krista min ko ta ni amen
lobo na to kiti he pathinin mihimte dinga asin agun kilchu hidi lo hi ahin Genesis simti bulang ibena hele chilanga ilu na hele ibibola hiji hukundo am tichimu the ding o in pathinin mimasa ibiule ku adam le itchu iden mo na no sata na ko in hiji a chu to kim ken thina